Cek. Balik ayam gue tuh. Ayam gue tuh. Bisa ayam jam budak ayam bayar. Ayam mah Dipambelikan. ayam mah jam budak. Jam budak mana? Iya. Aing mah terhakan kue. Bisa ya. Biar. Mana jam budak sih? Tuh. Jangan. Udah pembelikan gue. Anjir goblok. Ini kalau loba aing mah asa-asa. Aing siap bukan duit teh. Nah. Aing mah belikan belas nuhun sia. Anjir. Oh, dia kalau loba Anjir siapa apa duit? Dan di pasar oh, dia mah tuh. Anjir. Siapa apa duit nanti mana anjing? Yang gentaan we. Aduh, aing mah aing nek pembelikan kue. Aing pembelikan kue aing. Mangga kayo. Aing pembelikan kue ku sia. Ayo. Anjir, aing nih. 35 nah. Biji. Berarti belikan dah. Aing beli 5 aing. Aing hayang 5 aing mah. Ini cukup. Hayang Murah gitu. Aing hayang 5 aing mah. Oh aing mah. Hayang 5 aing mah. Mati ini mah mau minta. Jangan luar. Sia hayang membelikan aing gue hayang 5. Mau buat ini mah. Ayo ngiji aing. Aing mah hayang 5. Ayo ngiji. Ngiji aja jadi. Dua tuh sia teh. Ngiji dah. Jujur ae. 5 aing. Oh, sana aing hayang iya aing. Oh, jeung 2 aing jeung ieu. Abes jeung ieu jeung ieu jadi 2. Tilu jeung marjan. Oke. Jeung ieu tuh aing hayang. Ini mah tengenan tuh. Berondong mana mah. Iya atuh iya. Ayo, kita ngiji dah dia. Iya tuh aing mah hayang kue nisin. Tentang dah. Hayang itu. Awas bos. Kalian aing dong. Anjir. Atuh kue nisin aing hayang. Bos kalian sok. Bos kok banyak. Anjir aing dipanggulikeun kue. Aduh anjir. Buruan beli beas taruhnya. Aduh beneran beli beas. Duitnya loba. Bangga ngitungna geuning teh. Aduh, aya duitna gede saya teh. Asa mah duit nanti aing baheula tah mah. Aing udah bawa kasih ya. Aing udah bawa kasihan. Aing masih baik ya gitu aing lah. Ulangan aja. Anu 100.000 anjir. Tenang di bedangan di pasar Bo. Heeh. Abang bilang sakit. 200. Oh. Bagi dua aja bagi dia. Aduh bagi duanya. Anjir aing alus nasi boy ya. Di pangmelik obeh bogoh anjir. Aing dipahugi ku awewe dipangmelikeun ieu anjing. Jeung si Neng aduh. Dari beli daging sapi yang orangnya. Ari sia ka aing mangmelikeun kue kaleng, ai sia ka aing mah teh pangmelikeun daging sapi. Aman yang lebaran Pak Edi. Lebaran mah jauh kene sia teh. Tele duduk Pak Edi Pak Edi. Tidak kalian cador ah. Aing amal ibadah saat itu. Ngecet ka aing teh. Baheula koe lah. Aduh. Aing yang daging sapi ayo. Ayo alapi wes men. Anjir ayo. Aing nasib kieu teh hirup esuk ya aduh. Aku cinta padamu. Aduh. Mali daging sapi. Ayo bareng aing. Pangmelikeun ku Haji Momo. Bareng Momo. Momo aing. Ayo bareng aing. Anjir. Ngecet ka aing. Ka aing mangmelikeun. Eta biasa barang aing mangmelikeun sia. 35. 35. Kamu beliin ke saya habis berapa itu? Habis 100 cepet dong saya. 100. Aduh, berapa ini? 100 cepet ya teh. Heeh. Terus Yang anak mana karunya? iya biasa sabaraha? Hah? Sabaraha? 35, Pak. Siapa aing 35 yang beli daging sabaraha rugi aing. Ulah tuh sayang, ulah rugi. Aman gede baiknya sayang. Aku cinta padamu. Aduh. Nasib, ka aing sugan teh heueuh ridho mangmelikeun kue kaleng. Ya ridho aing mah. Tapi aing beli daging sapi jangan anak aing beli. Aing sia mah ngamodal 35 ka aing minta 300. Apa di do kesini milik sayang Pak. Anjir. Ya, semeli sorangan lah daging sapi ya. Jangan kita. Ini daging sapi sorangan. Iya, nuhun Pak Didi. Gede milik makanya. Nah, ini sih gak bodor. Gede ini. Pak Didi gede nah. Oh, balikeun sia teh. Biarkeun 100 kabeh aing Ulah mah. karunya. Gede aja ya. Mau aing mah hayang kue ieu aing mah. Mak, duit ka deui ya. Eta we ngesesana sabaraha deui? 20 deui beak. Nyangos. Aing mah hayang kue itu nu receh keluarkeun. Ulah Nisin. Aing mah. Beak teh duit aing karunya. Sakit apa bae? Kurang sia teh. Gua bisa murah ka bisa. Oh, merek aing barang murah teh sopan, barang murah.
Bisa kalau Tugas bayar lah. Ya. Makasih. Aduh, ya. Aing mah ku aing dibere gocap pang nyongkir haji buku. Aduh goblok siap di kain wae. Pak Dede, nuhun nya, jangan beli daging sapi ya. Aduh. Terima kasih, Pak Dede. Dino kasih banget, Pak. Geus aing bengar mah. Kembali ini jangan beli sedan, Pak. Upus boga aing sedan mah. Dan deui sia teh. Encan mah nyanung aing mah. Kan lu banyak aing itu dan aing mah kayak bisa usaha. Masa rebo, sapoe gocap aing mah. Aduh, punta penta. Iya, pada pedagang awal yang penting Pak Dede lah. Tidak kena cager dah. Aisyah ge lawan ge. Ente aja mah kurang hidup sekali. Orang kena di jalur kasih ini bebas Pak Dede. Aja dia kedai. Kecil lihat tuh. Dibikin tuh. Bikin. Poin dari cepet cium aing. Aing dari cepet cium sih eta. Pakai mana itu, Pak? Bek. Naik kan. Itu bukan anak pemajikan. Tuh. Kan balik tangkap, Pak. Itu tangkap. Sakali deh tangkap. Tangkap sakali Aku deh. cinta padamu. Iya. Mari Lola. Oke, dadah. Dadah. Dadah sayang ya. Berapa meter, Bu? Setengah liter. Setengah meter mana? Tani.